Iyang umi isang kasilili muna ibang bacho yung nanay kukoto daw kong ranut wabang pagkananilap sa mga kuot o kapyung kuwagis nga kong lor nagkaw na kuot at kiyang chay o chay lang bil ko na ito maraming isang kapon ranut kayo po ni po na rakso kong Pohnpei chingal siguro wow kang kuwan tunagan ko on bisa balmalikan nanilap ko na kanila ay chingal wow choror ungkap na ng Pohnpei karya ungkap na speakers tungkol kong labalak o labalabakan koros na kalian umotso chia ko government o ay chingal wow on chon way unsa sa mga isong baba Kevin Scriptures Johnny o Jason Ernest dan pacuan pagita program and subsearch o pacuan walian to Port Commissioner Management o chon dalawang V6AH koros o pacuan Pwuhng maramo o pacuan lupa kupurakan koros o ng broadcast and language Nyesil mas isak riyaw kan kaunor riyakit riyak lima nanayang radio clerks kit KAPWARESOU 12 and rayang broadcast awa isak wano sangkrak wano mesang lel clock isak ni soju FM Magarts wali isak 8.0 ng V6AH YouTube o Facebook live feed o ng FSMTC cable TV channel riyak riyaw and rayang awar isak pa sabon macam program kan baca tarang koros o cek ke program KAPWARESOU sangklap wano mejang leklok riau merinjawas program KAPWARESOU sangklap riau merinjawas leklok isak disauci o program and pengenjau sangklap isak disauci leklok wano mejang iyang o arts dengan elef dan sebulan kejadian kacin jabiata sabun macam program and ranwat kimasan dan coach bansang nan kisini ko wong men rom ngalawat kayo project kayo lele mau masani ari tami pa tindatuan Abraham semen achkena tamu yawiyong may bumilang mon silang coach kaya bisongan may uyata taban kak suwigi may coach apo socha kak suwigi may coach mon silang coach pupuk saraw masani Abraham poson coach o coach kacing kupurela koen pumila re koen dia poson John taong kan ala po inanarta to o po inaraykan soche wewebi me kisakis eo ap mewach me pinaray kato kita at tuan aramas amin me soche kung kawarawar ki eo ya ap kun poson me coach kacin kapungala me sapungkan yegi poson me coach kacin kukuran nyeban kacin kapungala mon silang Metki sabulmen coach tes sabulmen coach masen objay me sang kapung ranwat ono kacin kabetat sabulmen masen Ni Marlon Sam ona ongen sarawi Amen Maing Maria inen mak en court Como me kachin kaipuieti a trai kaun Jesus Christus nin sampa. O kom ken poselacha taker ki sampa sepelamomi linganing. Kom kubra pues enyang komui posen court ni mulutak. O kapinga I pues ki a trai kak en tak nan ran kapwat. Kom kubra Israel me kapiselatakan. Melel nan anso me soma autor mia nan sampa. Ap melel irailakan me soma wer saira tar arail trungumor. Komangi tuan lokalokin sepalamo yeroso anso me kom kachimpen lopu. Kom kasakaskin kit ren sepalamo mio at kaun oren court sam poin kachin katarato ngien sarawi poin kamaraini kit
kalway kit o naknakit kit san so chorus watch tungo dakapugas ni popo kom kupray kit maing inat kalangan pues en posela ta we a sound kawa lekeleke en sepalamo may kapekapengkan o kapayata kosoneta kanan Jesus sen pakpana o pakong court o menempatakan sepatuan porti o pongi I poi me atkaun me Kadkadaur poi en kateteta alo me akatin lokoloko pola pon lopu poi en katin kalo angkit nan paran en sepalama yasata sepatuan pagi me pukas ni moran atkaun Jesus Christus me kenyang samo ngen sarawi katin yeyas o kakaun court materman rein ti koros kogulata. Amen.
Komangi te pachawan, mesocha mui kolati te saik alemang urana te amp makchor, mamia iran kayo naman te kalalapak, kom kachinakar ng pantelefon seluriaw 0-8-5. Men kapasawach konoptasang Department of Public Safety, Division and Fish and Wildlife, o Pohnpei sang V6AH Radio. Do you know that it's illegal to harvest or possess female crabs or lobsters carrying eggs? This message has been prepared by the Department of Public Safety, Division of Fish and Wildlife, and brought to you by V6AH Radio Pohnpei. If you have any questions, please contact Office of Fish and Wildlife at telephone number
320-8151. Sanga
Sa
Kongwangi te pachewan mesocha mui ala te kamela way memi pon sap mamia iran kainamo komgachin akar nampan telefon seluruh sero walu limau men kabasawach konopta sang Department of Public Safety Division and Fish and Wildlife o Pohnpei way sang V6AH Radio. Do you know that it is illegal to take or kill sea turtles on shore? This message has been prepared by the Department of Public Safety, Division of Fish and Wildlife, and brought to you by V6AH Radio Pohnpei. If you have any questions, please contact Office of Fish and Wildlife at telephone number 320-8151.
Komwangi te pachawan mesocha mui toka te alak choran way. Mamyairan koy na mo kung kachinakar ng pantelefon seluriaw 0-8-5. Men kapasawach konoptasang Department of Public Safety, Division and Fish and Wildlife o Pohnpei sang V6AH Radio. Do you know that it is illegal to collect sea turtles' eggs? This message has been prepared by Department of Public Safety, Division of Fish and Wildlife and brought to you by V6AH Radio Pohnpei. If you have any questions, please contact Office of Fish and Wildlife at telephone number 320-8151. That's
kailangan ng program chorus, makapagay ko sa mga V6AH Radio, alaman ko ang bilisipin ko na sa mga station na subjects, may Legislature Prize, wala KAPWARESOU, o kaya bang Kadkadaur, o para ng mga kanyang lengkong nila mo, and zone day.
rasa kapan kurang ya rasa rosier kapan suka kurang ya
Komuangi tapacuan merop-rop katira kata mesang nan sompungan Januariau lal tumay silisa ke wiyan sa mga mangar kanayjuk. Ay makareta ko senat pilinawi iti mga mangar ang saysayta o nasla na rin ang sa masansal po. Mamirang kayo naman kumkol talapon ng basiluriyaw saro wali sa kayo lumay sa kayo. May kabasa which kaunaptasang Department of Public Safety, Division of Fish and Wildlife o PPWESAU V6AH Radio.
Kamuangi tabachuan mamia wasanak the marine protected area isa kayo na win Pohnpei mamia irang kayo naman call telephone number Siluriao 0 walisa kayo lumaysa kayo may kabasa watch kaunaptasang Department of Public Safety Division of Fish and Wildlife o PPWASAU V6AH Radio.
lagi capoy daw Us pere urus manipiri Sarmata pikini kilino Wicaca kasi-kasine Presto sama langilang Sense keseko Bye-bye rewesing topo kailangan kurang konos minggu yang kapal itu bisa memiliki V6AH Radio dengan Pohnpei dan seorang station yang cukup menjadi riset mau sekedar lo wajib oke betul betul kuy orang program kamu
Kamangi tapachewan me ascho may kolati tasaykati o nachku mamangar naniray ren sampungan Januaryo lalmay silisakeo. Mamia iran kayo ng matakalalabak kung agar nambang telefon siluriyaw staro 8 Men kabasawaj kaunaptasang Department of Public Safety, Division and Fish and Wildlife o Pohnpei sang V6AH Radio. Do you know that it is illegal to catch and sell grouper during the month of January 1st to May 31st? This message has been prepared by the Department of Public Safety, Division of Fish and Wildlife and brought to you by V6AH Radio Pohnpei. If you have any questions, please contact Office of Fish and Wildlife at telephone number 320-8151.
Masan ko sanet nambay sisa keo PC walu lay na kuri sa klimao. Ko sanet pil inapuy aramasan pay tipo nalanway pakon o kiti tabukata ramas tamekot so chalipilipil nan ansaw mastosa tawarunan sa pakan uya changachang. Men kapal sa watch ko naptas sang Department of Public Safety, Division and Police and Security o BBW sang V6AH Radio. Ang iron kalalapak kung ko chinakar ng ban telefon, Siluriao Saro, Siluwalo, Limao Pohnpei State Law 71 PC 8-125, Public Law prohibits parking vehicle to unload or pick up passengers or cargo or obstructing traffic during traffic hours. This message has been prepared by the Department of Public Safety, Division of Police and Security, and brought to you by V6AH Radio. For any inquiries, please call 320-3852.
Iyo momensan Australia gala berksukan Pohnpei o sabol markan goros en Pahrek sabol mar serin nan wan garela enan gala lo mas dengan gala
Ragatuk try ko siyang patunan sa pulmar dahil sa programan ranwat programan kapag siya makinsang blok unun may siyang dari blok riyaw rin sa waso programan kapag siya makinsang blok riyaw rin sa waso dari blok isip ni Pwuhng Gay Benjamin George the PG and sa Pohnpei mabil patuan pa yung mga rotuan ng titiyan sumabuyan bil kakatuyang pagi ta kupulukan diyo di sa pulmar dahil sa programan ranwat Riyan itu na nagdag may kitchen kupur kalangan no kupur po yan bil kakatuyang saksakar paan manin sa karan kasomwa kay panimisip metriyamero laboy putar pa rin may siyang kapul ranwat may siyang iniyesil masisip riyo parang kolor yung resip lima. Kailangan din kubarang kolor 5 minutes clock to all medal ng sa pulmar V6AH Radio Station. Dahil bangga din pagkosway na sa pulmar dahil program and mention couple ranwat the mention at ranwat kung gamit ko ba nila kasing call and Pohnpei entity kasi nila. Masan kasanet nampa wani sa KOPC tuwaw line apuy saksilo. Inapuy aramasan mi pandachok an sakawan way tamen kalachop chekan o pachpachaseli ponanan mo ipakon tawasan kabakon kan. Men kabasawach kaunuptasang Department and Public Safety, Division and Police o Security o Pohnpei sang V6AH Radio. Kung bachinakar ng pantelefon Sulu Riau Saro, Sulu Walo, Lamau Riau. Pohnpei State Law 61 PC 9-113, it is prohibited to appear in public under the influence of narcotics, drugs, or alcohol. This message has been prepared by the Department of Public Safety, Division of Police and Security, and brought to you by V6AH Radio. For any inquiries, please call 320-3852. Mereka when bergosway na sa mga programan kamait ayuti kon maglabag yung kaditiki isangat di tosang ye o merel ko si merel ibang kakit ang gila sama-sama eh
May ko buwan bilbabos wait na supplementary program ka wait and may somewhat ayati ko mo rabag gaditiki yoraman ta oraman medene ibal-balayu sama-sama. Isang kisali ay lalait kinono ay lalait kitaba yap sa isang ay lalait kiwerawe Sotyakin sa isang kisali ay lalait kinono ay lalait kitaba yap sa isang ay lalait kiwerawe Kailangan kurang koros magandang kapkapay ko sa Pulmar V6AH Radio in Pohnpei. Kaya ganun gamot sila ilang kasungkol ka sila. Oraman ta oraman medene bal-balayuk. Ew ka neo. May komunitay sa Kiyos palelar plaktuaw. Wempel pagkusuit ayeti. Tiyan boys keral sumalkol kataman-taman sama-sama.
manja aja juga sayo kijay no kibana me kijabane keja manja aja juga sayo Yum baby, dang kiseli, tameipan, we are young, serapi, song and up in my, oh serapi. Song and pilma Ako ba yung bilbago sway na sa kulmadjal program ng kamay Legislature Control, Bill 7 Pwuhng Goal, TN Voice, kabar di Pwuhng sa Masamor.
Sujamaugi Sirbingasilil Kabachayam Ikis Mumeda Dimilil Sujamaugi Sirbingasilil Kabachayam Ikis Mumeda Sirbin Suwanawan Sujamau Nimelen Homestay Service 101 Nimelen Sujamau Nimelen Homestay Nimelen Sujamau King Serving Gasilin Kabachayam Ikis Mumeda Dimilil Wisujamaugi Serving Gasilin Kabachayam Ikis Mumeda Service 101 Dimilil Wisujamau Nimelen Homestay Service 101 Nimelen Sujamau Nimelen Homestay Service 101 Nimelen Sujamau Nimelen Homestay Service 101 Sujamau
See, I see it, I am as I we on it.